guhindura ibyanze guhinduka hadapfuye ishyuza harapfuye ishyura hano Sean yashana ikibazo cye biragoye waba uri hano akanya gatonya ukantegereza ndagusobanurira ngarutse ngize ikibazo cyihutirwa kubwira ko kandi urugendo ari mumwe mu ngendo zanshimishije sohokanye n'umuntu usura itacaho yumvishe ko Sean ari guhigwa na polisi bitewe n'urupfu rw'umukobwa bari kumwe kandi azi ko koro w'iri agombaga guhura na Sean. Hano handitseho ngo injira. Sean yagiye amwandikira koro nawe ngazi ko yabonye sheri. Siwe wirirwa mu kazi utajya ubona umwanya w'ibyo bintu. Sean? What's going on? I agreed to a cappuccino. Ibiki bijya mbere ko nakwemereye ko turi busangire cappuccino bimeze bite? I think I'm skinny dipping with you. Try again, buddy. Utangiye gukina imikino yo kwihisha se. Arwayise ukinga. Shyira mu rufunguzo. Babarire korowi. Amahitamo mfite nyegasani. Nakagiye kukica ka korowi. Byagenze gute gushyuha biri kwanga. Wakwicaye ku muriro se. Umuriro ntabwo ucyushye igihe kinini ariko umubiri w'umuntu niwo burimo ubushyuhe bwacyushye igihe kinini. Usora zano umukobwa ari muri pisine. Ubushyuhe bw'amazi yo muri pisine usora arabanza arabunywa bwose. Ubushyuhe bw'amazi yo muri pisine arabunywa bwose. Arabunywa bwose arabutwara amazi ahita barafu byose yahindura barafu. Umukobwa gukuramo akaguru biranga amazi yabaye barafu. Nagusezereje ko bitari bukubabaze. Agiye kumukuramo ubushyuhe buri mu mubiri wa mwice. Kumbe hafi aho Kiraka yahageze. Kiraka kuraka vayo. Kuraka mfasha. Menano kuramo akaguru k'umukobwa. Kikivayo urebe. Kumbimwe kigwa mu kilometero. You okay?